To sam puno nešto pritiskao, slučajno sam uzabrao. Dobro došli na mi Foot Draft i ovo nije prava FIFA, dok stavim setup i to sve da vam rekao. Rekli na početku, ali idemo Foot Draft, nije prava FIFA. Ne mogu vjerovat. Imamo Guleta ili Higuaina. Ostali nisu ni blizu dobri kao oni. Mislim, Aguero je stao. Higuain. Znam da legendarne karte su veoma rijetke, ali... Suarez, 98, Suarez! O, može. Dalje. 90, Bale. On će nam pomoći jer on ide sa BB Vale Ligu. Napoli. Insane ide sa Higuain za chemistry. Znate šta imamo prvi počet? Hoću neki dobar Foot Draft. Ovo će zadnji bit koji ću ponovo početi i... Ovo će biti drugi koji ću ponovo... Imam neki problema, znate, pa to je što ovo radim. Suarez! Će nam biti prvi izbor. 95 striker Cristiano Ronaldo će biti dobar. Muller je tu očigledno najbolji, ali ona ne znam. Vaksi jer on je iz BBVA lige. Casemiro jer ide tačno sa Ronaldom. To će biti dobro. Dalje Florenzi. Hoćemo Florenzija. Znači neko iz BBVA lige. Filip Luis. BBVA liga. Glik. Neko... Sergio Ramos. Umtuti. Eto ga 66. 60. 43. Ok, znači ovako je najbolje. I treba nam... Subašić će ići dobro ovdje. I to je tim. Bravo. Rodriguez. Marcelo, nisam njega izabrao, nisam vidio. U stvari, ako mislite ovo, čekajte. Ne. Tadić, Tisica. Ide chemistry gore, ali i dalje Marcelo, 93, Marcelo bi išao perfektno. Izvinite ljudi što sam glup. Dembele. Lemar. Pogba. Stavit ćemo nekako mjesto. Nećemo ni tu. Cross. Chris Cross, I was taking no Ross. Nzonzi. Neymar. Pošto tačno sad ne imamo mjesta za Neymara, ne znamo gdje ćemo ga staviti, nećemo ga ni staviti nigdje. I tim, uglavnom, rating nam je 165. Hajmo da vidimo kako bi, da li bi mi probljivali protiv, hajmo vidjeti, Atletico Madrid. Naravno ne bi jer naš tim je užasan i nikako ne pobjedio. Hajmo restartovat i probat ćemo bolju formaciju prvo. 4-3-2-2-2 bi bilo dobro. U Griezmann.
Griezmann će nam biti striker. Sad ovdje. Benzema. Stvarno ne volim ovu formaciju, hajmo ga ponoviti. Mrzim sebe zbog ovoga. Hazard Bale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hazard. U Diego Costa. Samo ćemo velik rating. Ništa, ponovi. Znači, ne znam šta je ovo, nekako. Ne, ponovi. Hoću sam ponovi da... Aj, 4-3-3, ja mislim da je to dobra formacija. Dobili smo 89 Diego Costa, ne mogu vjerovati. Mislim, Cristiano Ronaldo, ma nije ni on ništa dobar, ali Diego Costa. Šalim se ljudi, moram 99 Ronaldo. Benzema! Za Bale bi ovdje išao perfektno. Di Maria, ali on je prije bio u Realu, mislim, što ne da mi zbog toga. Modrić! On je CM. De Bruyne. Diego. Sad ako ovo malo promiješamo. Treba nam neko iz Argentine. I iz Pariza. Ima niko pa ću izabrati našeg igrača jednog. I ide perfektno. Ali ova druga linija ništa ne ide dobro. De Marcos. O ne. Marquisano. Umtiti. Marcelo. Navas. Znači, treba nam novi CM ili desno krilo. Golmana treba nam novi Diego Alves jer on je iz BBVA lige. Jordi Alba. Marcelo je bolji. Thames. Hamšik. Sterling. Oh, 95 chemistry. Desno krilo. Moram desno krilo, Messi. Pjanić, ako ne nađem zamjen za tebe, onda ću tebe staviti unutra. Mislim, već je. 100 chemistry! 187. Ako dobijemo malo bolje igrače, ovo možda će biti jedan od najboljih timova. Juraiz? Ništa. Možda će biti jedan od najboljih. Kovač. Ali on ne ide, već imam. Di Maria, desno krilo. Ne, Insigne dobro, ali desno krilo. Zašto? Morat ćemo svasta neka. 1,87. 99 Cristiano Ronaldo. Hajmo da završimo i ovo, onda ćemo raditi još jedan foot draft. Hajmo sad da vidimo da li bi mogli pobijediti ove timove. Modrić, Di Maria, Benzema, Matri i Defrel su dali god 4-2.
Idemo sad protiv Arsenala. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Modrić. Cristiano Ronaldo. Sad Crystal Palace. Da li je ovo moguće? Ja mislim da možemo pobijediti Chelsea. Cristiano Ronaldo. Da li je on spasio ovu cijelu igru? Jest! Naravno, on je spasio ovu cijelu igru. I hajmo da vidimo u pakovima šta bi mi mogli dobiti. Nije baš još Pjanić! To će nam biti najbolje za danas. Idemo da vidimo koji je drugi. Umtuti, ja govorim, nije. Draxler i kod drug i Bonaventura. Imamo još jedan foot draft na brzak. I hajmo da vidimo što je mogu dobiti. Znači, hajmo ovdje Buffon. Ibrahimović. Benzema. Moram ih brzo jer nemam puno još vremena. Walcott. Bronzić. Ja gledam u chemistry, nemam šanci, onako sam pravim. I Borba. Penega. Isto, ako hoćete neki challenge za ove stvari, stavite, na primjer, uzimaj samo najgore igrače ili uzimaj... nemoj uzimati igrača sa crnom kosom, nešto tako, jer hoću challenge dok probam snimiti onaj glupi Fifu ili PES ili šta god vi hoćete, nemam pojma. Left back, jarane, ne mogu ni naći. Marko Solson. Pareti. Ruiz. Bale. Isto ako niste znali, ljudi koji nemaju profesionalni account na YouTube-u ne mogu praviti video da duže od 15 minuta, to je što ja nemam video duže od 15 minuta. Ruiz. Ajmo legendu jer je legenda. Vidal. I ajmo ga finishovat. Znači ovo sam na brzak, to je što nema ni malo chemistry. 1-3-9. Ima uglavnom dobre igrače, ali ajmo sad da vidimo koliko hoćemo... naravno, izgubit ćemo odmah na početku. Mislim, vidite koji smo tim protiv. Čekaj. Mislim, ako nas on pobije. Mogli smo pobijeti Real Madrid, mislim Barcelona. Ja pobijet ću nas. Imamo otvoriti Silver Pack za kraj videa. I dobili smo... Delanija. Murphy, striker, plavi. Ovo... ne mogu vjerovati. Ljudi, vidimo se svi u sljedećem videu. Molim vas, lajkujte i subscribe se na kanal. I da vi ko će pobijeti. It's Bayern Mannheim. Bye.